Kanyang laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawid. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o kung ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So ngay mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na lada kita. Ah, anyot kaya't mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito nga ibagbagam. Ala, ingkan. Tagawid kamot lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga min ti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oho, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamokla talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Ay, agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na ading ko. No dagiti daddo mga mina tricycle drivers, masadot damang itulod dito'y ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, pud no dahi tamano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dahita, uri saan mo nga ito ti bariyang. Ne, 200 pesos matay ta. Nagadun ngay. Alakiting! Payamon! Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dahi iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ang ngaruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon kamatan amaladaw nga agawid. nahikan bakit? Sa dino ayo ti paggabuwa ka sa bali. Napanak ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, apay, ada ka di parikot iti dayta? Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gay jabalayda. Nagadum, laga. Sapay dagay jata tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama,
Ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon. Kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa amang ngipos itirupropan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel paylaang. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, Jaka ambaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kay dain, taing ka aglotaw iti sangpitan nila kay Mau. Anya laki dain. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti ka mo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklik-udak. Napan nagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan napan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun day apilang. Saan nga aglablabos day jay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jay kit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga isuka pa'y kumaamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napanamatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas ti panagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay akas na tilang ang bagay. Ata ka di parikot? Kasala nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo.
May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya lakid din ay day tang ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Oh, mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko naktumat. Yeah. Saan nga parang ititagtagainap ko no saan apudno? Kanaawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. Noad naman kirumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat ngam day takit din nalabas a panagimimon mo ti ipagpangrunam. Oho, di oray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikak man ida iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, saan ako na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin ang nakaturog kinilakay ko, idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo ang nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ipapay nakatata. Ay, ti okis ti sabana. Ukis. Nagawan mo ti nabain na. Talagang nga-impose na ti rupa ta. Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga, mare. Kitaam kat nagatong tinagkong-comment. Awanan, nadadaol ang tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaol mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan ka aagaw ti asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, Marimar. Kampusan to. Awanan ka mo't itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Ikwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamot laang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarum ka man? ay kwa mare. Saan ko mamat Indilit ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga si kapilang? Ura indilit mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amo na anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamat tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, Husto ni Rose, iti na ibaganakan ka. day ta panagimimon mo, kat adda na yun nga Insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko, kat pagatapam a babae, kuno anya la dita.
Anya nga ita, pakaidardaruman pa yun dahi nga aramid mo. Sulbaram, dahi nga problema dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay, saan? Saan na kamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan bilang. Tapno mom. Pangaasim ko mamata na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Oh, uran niya pa iti lablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Aga samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagada. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinarabit mo. Nilaki iding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nangipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pakay kulungam. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pamanagnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Barang at napay nabatbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sikang timang idagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kung timangidagasken ko ana. Iso na laeng, taano sam amapansukunan no aldaw amalpasti klase da. Wen lakay, itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam timang sukon ken ko ana akaduampay ni bunso bakit? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay, basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipaawir ko mat iti sabali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dayta bakit? Iso nga awan problema iti day talakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Tanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan. Kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita ang manday talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pud numan. Hay,
Pau, uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yun ni Panyang, no makasaugan ka. Kunang matlano, ay na. Isupay Sapay no agsasaw ket dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay bay amon mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpaapektara ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no diti pa nang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na, tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hua! Imbagam kumaakan ko na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno ti imbaga. Inaldaw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay na, nagdulpet da akitaan. Madlawasaan ang alabaan dagiti shoes da. Isuasaan man na sumanao da Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na. Anya lakit din. Duapay laeng ti anak na. Ngam kaslamet ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare. Amangan no adda makangagan ka. Narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisum ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mga aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga uray kasla katulong ti inada ako nam. Ngamsi ka ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manen aya. Anya manen di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong paan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngamsan mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Nagpaiso ka laang. Tinungpam ko maitahin Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ko. Nanyalaki din.
Kit agungit ka lata. Awan mit parikot iti day ta. Dore man agkisew ka iti mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n niya ti makagapaw no apay akas taunay ti pungtot mo. Siguro basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Ay, awan baby ang kukunak tumat. Oray manuguraan nak ititong palbiag. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti day tanga imbagam. Ay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ah. Ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sa bagay magadi ah. Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, ha, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wala agpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Jay maysa, narakrakan. Jay mat sapatos di maysa, madlaw asaan na ilablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Tasaan naman lama si kaso dagiti anak na. Naku napay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Gusto ka iti day tanga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asalod-sudin man, kumare. Anya nga hindi tapare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko ang nagawid di balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga. Saan na na ibagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akasla ka no aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day tapare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si kamagam takin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni ikang. Akas lakatulong ka dagiti anak na. Alaman? What? Ay naapo, Panyang. Naguyaw ka iti pada matao. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas lakatulong tilangan ni ikang.
At least, tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Siga ngay, mas asikasom ka di itinasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastrakan ida, iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos, kas kadabagda. No ni ikang, kit kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo may, kasla awan inada, mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na, marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida itinasayaan. Ay wan kan saan akinuto ni Amara, nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos kan bado da itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi di. Amom si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mo't mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo, ngam dagiti anak mo, kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat. Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo, unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada, Taure at dagkalang dito balayo, nadalos ti kawus mo, kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo, ay, diyakam mo. Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo, anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyang kan ka, iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang, agsakit tinakam na kanya. Aha, tupay ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagbaga ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na, kasta unay kanu arurod na kuna nila kay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na kan ka. Ibaga na lang ang na sakit tinakam na. Tailipak ko, dayto'y kinalyo adakulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kuan ako nagtumad. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping mare, kas lalik-liklikan nak matang. Ha? Ay, kwa, saan mare? Ha? Lislisyan ka laang, tama nga no ibagamanan kanya akasla katulong. Nang runa kat sa anak kaayos, tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mo't mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko a husto ni Mia iti imbaga na kanyak.
Agraman meten ni bakla kan ti asawak. Ayat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akas laawan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare, no anya tinaibagak idikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita. Si Kanti mababain ka ni Ikang itikas dyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo tan iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa ka katulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nasaya at nagranata, Vanji Balasan ka. Apay tata, aday bagayo. Damagak la ko ma, no adapay ti madawat a mabalin na maimula apun ti sabaya. Ay wan tata, adupay mat ijay bangkag may. Umay kayo lat na ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Ta saan mat amasangon nila kay ko? Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit daid, siya ko ti makambaw. Wan tata, Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. wan tata, mapan kayo lat ta. San abale, taim pakada yung matan kanya. Hayagyaman akuna ay balas ang kao. Anyangay day ta imot yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit apuun ti sa babaraw. Ha? Napan ko man dinawat iti bangkag da banje nga gasawa. Kasta ka day. Di mapanyamot tin imula iti bangkagyaw, tata. Aywan man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, ken agbunga ka ti saba. Aywan, tata. Mabitlang ti saba. Anyang igayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipeg, akas laro pa pa iya kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo, naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da at hao. Ay, na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo, dumawat ka ni Banjay. Iti mabalin na maimula. Tadapay mo't mabalin na pagmulaan ni bangkag may. Aywan nasaya at day tabarawk. Agmula, tapno adda apitay. Katuan alakay. Lakit di nagagat ka mapan agala iji bangkag dakat mapan ka. Wen ba kay? Mga anak lang na mapanak man niya enda Banjay. Marang mabalin pa iti mapandumawat. Wan kasayaatan ang mapan mo pa ipakada nga muna. Tapno awan makuna namat Wen ba kay? Nalawa pa'y aya, jibakante jibangkag ang mabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa yang. Uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan kay jay kunam apapanam. Si kakit di mat pare.
Imay kapay lang dito'y balay. Di kalata nagdiretso ijay bangkag me. Si kakit di mo't mare. Kasayatan latamot angay pakadak pa yung muna. Sa bagay matket di Ang mga noy baga ti makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, sika talaga. Mala mapankalat ta mga laijay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula. Kan pagmulaan, tapno adda maururay ang maapit to. Aywan maray, gusto na itang baga. Pagmula, tapno at dapitan. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagdaban jay paray. Napanak na nga la iti mula ka po unti sa ba. Kastaya. Ingkamutin mga ala paray, ado pa iti mabalin nga imula. Sa pa'y lakatan dagi jay. Iso ti kang inaana sa ba, uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't pare. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at daapitan. Kastiyala da ita paray. Apay, san ayaan na lawag ti imbaga ken kapalds. Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday di nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day di alalaki ga puti kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot, bakay? Duwada nga agasawa. Ay well, uray ni tiringkat na paklan mo't la sadot day jay. Kitwan. Kitam no lumabas kay balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, itikas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ang maimula. Kasdi pa lang ti sungba na. Katbay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ayun na, manulang abulan ti saba, kit mabalinan nga agbunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Pali Baldo. Pilang bayani. Kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Bapan kakid nga agal-ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga sudat ti agmula. Total kit agbibisin daunay. Nagpada na kinitata blonok. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin daunay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da di atiring ija endaminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki de. Anya nga ti makagapaw, nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba, nga oray nagdagaang ti panaway. Kasdi nga ta. Wan, dayta kano ti makagapo lakay. Unay dagijay nga agasawa. Awan lat nasaya at nga ibagada. Uray nasaya at kakadakwada. Ay, unay na yan. Nagsaya at matimbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga na di atiring. No nagdakasak kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay antalatan. Be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwan nga ron tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Ayun
adu ti sabak a nagbunga. Oray siyak, tata. Ay, nagragsakit hirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam ngay, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga rod, tata. Nakitak ti update, ti presyo itay, iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang ti tudaw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin na gitibong at timulak at araw. Ay, na, tata. Oray siyak, may. Mapanak man, agpukan inton madamdama. Sapay la ko ma, tagtalinaid, anangin na ti presyo, iya invat. Tapno, at daghanas ti panaglakaw, tata. Ay salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. Adaya met tinakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado kung awan nakakita kanya. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imalaldawan. Ha? Nakapukanak metlayang iti 5 apunti saba. Adamit la mailakok ita iji invat. Hey! Nangay na ti place ti lakatan itakit. Ti pel kilo ko naman. Is? Anya? Ayos. Ala, aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kinikanol inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet peas na iti invat. Yeah! Nakasala ka kalangalo diti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay! Oh, tata. Apay akas tati lang ayaw. Awanan bain, nung sino man tinapan nagpukan ni timulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawain, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasaman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan kupukanan, ta iso kumati ilakaw, ay gamawanan. Anya? Ay, kunak laki din no siyak laang tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa poon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No sino man da itang agtatakaw. Agmula kumamag. Tapno adapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no sino man da jay. Siyak ni pagpungpungtutin data. Masigurado adi na magustuhan ko na tumay. Tata. Ay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agadail ti mabagbagi na. Agletag ti patong na. Agraman ti kirid na. Kinmarigata na makatak. Ha! Sana siya ti kaskastada. Anya? Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumait. Ha! Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti saba. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agdatakaw. Salbag dakit day. Ha! Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ng agsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabunda ah. No sino man ti akin aramid. Ha! Salbag ko na tumay. Aywan mare, kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, sikakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day dya alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Ay, uwan mare. Amok day ta.
Ay, nasayaat no kastamare. Sapay la kuma, tano bilang man taadaam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanan agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak mo na sigurado nga, amo mo tanti ugali dagidjay nga agasawa. Ay, woy. Oray siya. Adamod la atap ko. No, sino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya, saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mo ngaming agmula. Day talagpukan iti sabat akin sabat ang mudang aramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno. Bakit? Wan lakay. Isumatimbagan ni Dona itay. Anya? Ay nalakay, makapadanag matsika. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day dya alakay. Pati mo na di alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay, apay, saan ka kadi amadanagan itikas dyan nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso? Ay na, damag mun aya si Kateleng. Sa una laeng rayjay. Saan naman pasamak? Anya laki din. Alaka din. Yang kaisagana timakan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina kun bakit? Nagsapa kamatan anak karing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakaring kamatan. Aneko. Nagsakit mo tinta kwa. Anya ako ah. Mga angot ko dito. Mabagbagyak. Kasaladanan na bakit? Anya? Bakit? Nagsakit. Kasala nagadil nga akpaiso. Ay, daytan tikun ko na Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, aggadil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno. Kat, anya ngay nga rute kayat mo nga ibagak, kat dayta nga rudan, pimayson. Nako, nagsakit. Nagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko. Bakit nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita iti bulok ti bayabas dalasim? Wala na si Pagkat Pelayang. Ipabulak mo. Tayo suti pakakaskot ti gandal ko na nanay. Kunakon kahit. Ha? Tata Bruno? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula ka sa ba? Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Canton. Tata? Anya ngay ita. Naggadilakit nga rod ti mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Kaliyak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta. Inamin mo mutla ang asika tinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tati makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka! Ha! Aggagit ka ngamin nga agmula ah! Salbag ka!
Anya, matanday talangan paray. Nakasakang ka mo itamagmag nang. Ay ako Ayo, nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, nagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya, Nagtakaw ka lang arodain. Inraman mo pa ilaang magyay tao nagpudot ti dila na. Apo maysaw dagiti bagbaga na nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. pagbababawiyak ti inalamit ako, pare. Kaliak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno adapitan. Sana kastaan nam ayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag day tuyan. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Atan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend ganto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga, Rudain. Urayak lang ang tisin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamit. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit ko, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbak ka na silusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan nga bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Kakamot paray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso kaday, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wan maray. Apay kaday. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya,
Hindi kas iya kalakay na makababae pa lang bag. Ay, katpermi Iso mo la permi asilos mo amaray. Ay, kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din, akum kumpormi babae ti katsachat na dita. Anya laki din. Ay huwag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo la ti cellphone na kat darasag ti rumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta pusis mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Ay, yatir aramidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taas cellphone tay badda-badda kumalangan. Ay, husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay, na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon-imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa'y abimakit kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba, solita? Ti amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagaken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manon iti cellphone ni tatang.
Apay nga agselos kayo pa lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan, ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Iso pa ya paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon, ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta, no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Na, Ay nananang, saan kayo kumangagap-apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? o anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kaabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw taropam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apaan nakmanoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap-apa. Na. Makamukamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Dahi ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki dahin. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan tiririyo kin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay ngagpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay paritan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay wan na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Ay, pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami ngagsarita, taawanan jay bakbakitaan akay da.
Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka nun. Inton nasurunak ibagak meten a balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring daya bakbakatan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Hadamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunakman no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kastoy na ay isang dengtan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Agsubli ka kuman, di pagindaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo.
Ay kit, permimatan nga aghimunak. Na, ita, amo man tirik na. Aywan bakit. Iso nga isardengkon ti makichat. Rumbang laang, tanu aramidem pay, aramidak mo. Ay sanan bakit. Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki day. No anya ti saan mo kayak nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki day. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.